veliki dan za gradsku toplanu Pirot. To je, da kažem, finale onoga što smo radili u proteklih nekoliko godina i prava je reč istorijski trenutak za toplanu. Mi smo prvi u gradu koji su se priključili na taj magistralni gasovod. Očekuje se i mislim da su već neke probe u toku, da i industrijska zona, pre svega Tigar Tires, počne da koristi ovaj energent kao primarni. Što se tiče nekih daljih planova, ja najpre moram da kažem da sve ovo što se danas dešava, da je počelo pre nekih 10-12 godina, kao što je gradonačelnik rekao, da je ta neka prva faza urađena izgradnjom ove kotlarnice Energane Senjak na obodu grada, gde su čak i kotlovi unapred bili pripremljeni za korišćenje gasa kao energenta. Zatim smo drugi deo priprema izvršili prelaskom na komprimovani prirodni gas, gde smo neku našu unutrašnju instalaciju prilagodili tome i evo danas finale kada smo se priključili na magistralni gasovod. To će za toplanu značiti puno lakše manipulacija, stabilnije snabdevanje i u narednom periodu očekujem da zavisnosti od cene gasa da kontrolišemo nekako cenu prema našim građanima i da toplana postane najbolji vid grejanja, što već mislim da i jeste u ovom trenutku. Ja moram da kažem da smo mi već nekoliko godina u energetskoj krizi od početka tog rata u Ukrajini. Ta energetska kriza traje već godinama. U tim godinama mi smo koristili i mazut, koristili smo i komprimovani prirodni gas i nekako smo svake sezone, da kažem, odgovorili zadatku i obezbedili našim korisnicima tople objekte bez ikakvih prekida, bez ikakvih havarija i bez ikakvih prekida koji su uslovljene nedostatkom energenta. Slušamo najave svakog dana da može da dođe do problema, naročito nakon ove godine, ali čujemo i da se čine napori vrha države i predsjednika i vlade i jednostavno verujemo našoj državi i ja se nadam da će taj problem biti prevaziđen i da će i ova grejna sezona proteći onako kako treba. Čuli smo malo pre gradonačelnika i to jeste zaista činjenica da toplana u ovom trenutku ima mogućnost za 3 energenta. To je mazut, to je komprimovani prirodni gas i to je gas iz gasovoda. Moram da kažem da smo možda jedna od retkih toplana koja je najspremnije za takvu neku vrstu promene energenta i tu nećemo stati. Ja se nadam da dolaze bolji dani i za toplanu i za naše korisnike i da ćemo nastaviti sa investicijama. Ono što trenutno razmišljamo i što smo već počeli, to je to grejanje na biomasu i u narednom periodu ja se nadam da ćemo to i realizovati. Zadovoljstvo korisnika i o tim nekim namerama građanstva da pređe na toplanu je sprovedena. Zadnji dan te ankete je bio pre dan ili dva. Napravit ćemo analizu toga i vidit ćemo. Svakodnevno smo u kontaktu i sa građanima koji se greju i sa onima koji se ne greju. Ja stvarno moram da kažem da je toplana trenutno najstabilniji izvor toplotne energije u gradu i da je verovatno ovih dana, posle ovih dešavanja sa poskupljenjem struje, tako verovatno će biti možda i najjeftiniji. Ja očekujem da u narednom periodu bude što više korisnika u toplani. Znate da smo do skora imali akciju besplatnog priključka, sve to u cilju s jedne strane povećanja broja korisnika, a s druge strane gašenje tih individualnih ložišta koji zaista prave problem i životnoj sredini